sumbang makan. Sumbang makan sambil berdiri kunyah kenyuh sepanjang jalan. Mangunyah tutupkan mulut jan kadanga capak de orang. Sebab nak makan mencapak-capak banso selupak di sesama. Ko awak makan je tangan, angkit nasi jo juang jari, suok dan usah kadang-kadang. Menambuhkan nasi agak-agak. Dia co asahkan seketek jan sampai piring melanjuang. Biasakan mencuci tangan, menuangkan air dalam piring. Jokida menjabur galeh, minum taguak-taguak ketek tahan sendau jani lapik. Nyampang awak makan masendok, jan balago sendok juga rapu badagiang kena di gigi. Di masalah saya makan beko, tumpuikan sendok juga rapu. Kalau letaknya ketilantang tandanya makan alun kanyang ataupun kurang samalero, kasih guang orang kungale. Nah, perhatikan mana tu nak kanduang jan randah pandangan orang.